Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya tumesifu kabisa. Najua na Mungu amefurahi. Lakini nishauri kidogo juu ya kusifu na kuabudu. Wakati tunasifu nyumba ya Mungu, tujue tunasifu namna gani. Hakuna mwenye anafurahia kusifu sana. Mimi nafurahia kusifu sana. Na nikishika pendo hapa wala niko na mikrofoni hapa, sijue mwenye iko kati yetu mwenye anaweza sifu kama mimi. Kama kuruka kabisa, kama kumtukuza Mungu sasa Biblia. Na mimi nazoea kutumia Biblia msifu Mungu. Na pia nazoea kusema kuna vingine Mungu anapendeaka wenzetu wa Rwanda sana kumsifu Mungu. Msifu Mungu mpaka jasho itoke. Lakini pia kuna kusifu na wezi sifu nyumba ya Mungu. Inatambusha kiasi unakuwa saa haiko kusifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa saa ingine mchezo yenye kizuizi basi ite kanisa yenu ya Manyonga. Amen. Wakituita kanisa Manyonga vitu vinaharibika zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema usitumie asali kwa wingi, isije kafanya nini? Haiko kuleo. Asali inaweza lewesha ikakume tumbo, ikalete matatizo wapi mtumbo. Amen. Sijui kama unaipata. Lakini kama kusifu kabisa, tunapaswa sifu mpaka mbingu ziseme kabisa. Niko mzaburi, naisoma mara kwa mara. La kuna mwenye ananichukizaka nione tunasifu anasimama saa muti. Na mimi nazoea kufundisha Biblia inakuonesha kama muti yenye ilishakauka. Ni wakati ya upepo, mpepeo. Sasa utaona muti yenye ilishakauka na iko wima. Na mpepeo kitingiza sana, pale ile muti tingiziko na mayane ndio zinaanza anguka. Lakini nitakuonesha muti yenye ngani na uhai. Unaona wakati wa mpepeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haki ni kusema mtu mwenye alishafituka hawezi itoa mtukuza Mungu. Amen. Amen. Ni hile. Usichezele ile mchezo yenye tumaka Yohana na katika kichwa. Kata. Ya usahani. Kageuka ugali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Basi naona tena tumebarikiwa leo kuendeleza Mungu. Mungu wetu ni mkuu. Sote tulilala tukao kama wafu. Lakini baba yetu ametujalia neema, amesema muamuke mwende mshuhudie jina langu. Mnyitukuze, mkuwe pamoja, muangaliane, msifu na kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mpango wa Mungu. Lakini nataka kusema kwa kweli, ukiona mwenye anaitwa mchungaji anasimama, maneno ataongea isikufadhaishe. Ni mchungaji huyo akihubiri hata hubiri sawa sana mimi. Pastor si akihubiri hata hubiri sawa sana mimi. Mimi ndahubiri kama mchungaji mwenye anachunga nini? Kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndahubiri kama mchungaji mwenye ana nini? Upendo kwa kondoo. Ndahubiri kama mchungaji mwenye iko na kidonda, nisikie nipate pale. Ndahubiri kama mchungaji mwenye iko na kidonda, mwenye anajua kila roho ya kila mwenye iko humu. Amen. Nisikie iko hapa hajue kila roho ya mwenye iko humu, mwenye wako humu. Hata Yusufu anawezi jua kipande lakini hawezi jua yote. Amen. Lakini mimi najua ile nasemaka Mungu hawezi kubali akufanye mchungaji
na kisha akose vyenye atatia ndani mwako ya kukuelewesha mambo fulani fulani. Mungu haiko duru. Sema baba yetu hakwake duru. Sasa na huyu Mungu ametia mahali vyote, amemwelewesha upenye ataongoza, anemumezesha roho za watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati anasimama na ubiri, hata ubiri sawasawa na Lisia, hata ubiri sawasawa na Chanki, hata ubiri sawasawa na Yusufu hapa. Ujikazo, ni mchungaji ndio maana alitembea vile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa ndatembea nusu moja kama mwalimu na nusu moja kama mhubiri, na ndakata kifupi ufatane na maono niko nayo. Amen. Mnajua hiyo ufunuo tuko nayo hapa, muko sura 7 zenye zinaongea malaika wa kanisa andika peleka, malaika wa kanisa fulani andika peleka. Bwana Yesu asifiwe. Sura 7 waliandikia makanisa ngapi? 7. Hawa malaika ni wajumbe wa Mungu, wameitwa wachungaji wa makanisa. Na ndio maana mara kwa mara tuwaambia wachungaji ni wa malaika wetu. Sasa Njali simama akasema mchungaji wetu, baba yetu ndio. Na kama unanisamini kwa baba yako, maombi na kuombewa inapaswa fikia Mungu na inapaswa jibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama haunisamini, wakati nahubiri unajinuna, wakati naongea unajinuna, hata nikupende, hata nikuombee, hata ninaangushaka milima, wewe usichuchumie kitu kwangu. Na ukitakuwa kitokee huko, tusikuwe tunatumia sadaka zako na muda ikwenda kupitia hapo. Sema amen. Amen. Huyu mama mwenye alikuwa hapa akasema hii kanisa ni kanisa ya ni watu ulipolikuwa na wewe ni watu mpaka wamefika kuchoyo wa amena. Akasema amena ndio kusema ni kweli, ndio tuko pamoja. Mtu konono kuangalia saa ushempanze lumoya lukulu napenda lukuintimida ukimbie kama mikrofoni yaangushe, kama kuna singa yuko ndani mwako ikatike. Ile ni roho ya kichawi ikutoke leo. Roho ya kichawi haiwezi tumika ndani mwako na haujui. Amen. Amen. Nikauliza juu ya nini wakati niko na hubiri, wala wakati nilianza hubiri hakuna amena. Mama mmoja akasema ni mapombe baba, utasemea mapombe amena. Kama ni bombe ya kukuponya, bombe nawezi kunyangula hapa, inakurusha na kutupa kule. Yawezekana kuna risasi ingekuingia mkichwa inakuua, lakini bombe na kunyangua na kutupa kule. Sina kuponya hiyo. Asuisemea amen na basi. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Mimi kama nilisema ndaongea kama mwalimu kidogo. Nimepitia mambo mengi, pia nimeona mambo mengi, pia naishi mambo mengi. Nataka uelewe nyakati tuko ndani wala wakati tunaishi. Amen. Amen. Tunaishi nyakati mbaya sana. Sisi watu wa Mungu tumevuka mpaka kungazi za mwisho.
na shetani ameleta upofu kati yetu, na kila kitu tunaona inatembea, tunaishangilia na tunasema amena, tunadhani ni matokeo ya Mungu, kumbe hapana. Mnajua hawa malaika 7 wenye tunaongea hapa walitumika mwakati ndiyo yenye nakubaliwa. Tuseme sisi tunawezi kuwa tunatumika mwakati yenye haukubaliwa, wakati yenye haikubaliwa. Lakini kwa kuwa Biblia nasema wakati siofaa na wakati inayofaa mufanye tu, tunatumika tu. Tufanye namna gani?